Kini kedai All India Radio Shillong, ke khubor ban puli dailus atas kini kilong kimat bakongsan jong ke khubor. Ladat pensya ya ke Citizenship Amendment Bill ahajar khandriu, ong Menteri Korbari Rajnath Singh. Rai penren bat pensitam ke yang besar bahkli du jong kari, yau Acting Director ke CBI Nageswara Rao. Bat kajing tokit ke CBI ya uhe Police Commissioner ke Kolkata hak bedai bat ke kam tok pisa saradha chit fund scam kalapoi hadu sansni mentarasni. Menteri Korbari Rajnath Singh hanin kesni ulong baya kikindon bapher jong ke Citizenship Amendment Bill araja kat kendai ladap pensya shiknuya lam san perthai jong kicil laga tanjate lam nikni bakan thopru ya ki menteri ramba. Hak jing tho bala a hak Lok Sabha Menteri ulong ya ka bill lapulai dak Lok Sabha hak dorbar tlang bat ka sarkar pedeng kala pentip ya ki nomi khmat jong ki jilla ka thanjate lam ni chapan kilat kelenti bakala shim nak benta ban penne ya ka lariti ka kten ka thali jong ki breu ka thanjate lam ni using ulong badai halor ke ni ke jingtmu bala thong ya ka high level committee ka ban pet ya ke jingmanto jong ki kam bala shim na do kasnam syajar khandai spa proposal na ka benta ban kintir ya ki lat permi pisa bat ki bor sansya jong ki autonomous district council ha Assam Meghalaya Mizoram bat Tripura khanang ban la pen urlong ya ki jing angnu jong ki pat riulum ki badon hakini ki jilla. Kayang besar bahkli du jong ke India nin kesni kala rai penrem bat penstam yau Acting Director jong ke CBI Nageswara Rao bat unuya sat an jong ke telat CBI Bhasuram da ke badan kuna marshilak tengka bat sat eki hapok ke kamera besar tat hadu bandarai da ke yang besar namar ke jingpen ken jong ki ya ke hukum ke kashari da ke bapun kendria kam yau Joint Director ke CBI Ike Sharma badang tokit menta ya ke mukot duma ki bedai bat ki kam thombo de ke longbriu hakawai ke yang sa baduk habihar kum Additional Director General jong ke CRPF haga kan nyu tarik ukalalan President ke India Ramnath Kovind nin kesni ulaple ya umat dur bashirin yang jong menteri rambadu baminsua Atal Bihari Vajpayee ha Central Hall jong ke yang dorbar thawan ha kabal ya donlang Vice President Venkaiah Naidu menteri rambadu Narendra Modi kalampang jong ke yang dorbar thawan Lok Sabha ke Sumitra Mahajan unoyalam kaliang persya Rajya Sabha Ghulam Nabi Azad ki menteri ke sarkar pedeng bat kinoyalam jong ke sensang perthai bapher Habakran hak jihalang President Ramnath Kovind ulong bayau Atal Bihari Vajpayee inyai ken mau kumugai ni kinong sang perthai bakrau jong kari India. Ulong ba Vajpayee ulapen pau ya kasap nong yalam hakipor bakari ke don pedeng kijing ki bashirkai. Kovind ulong ru ba ka nuclear test bala penlong hapokran hakas nem syaja kandai spa kandai popra bat kathma Kargil hakas nem syaja kandai spa kandai pokandai kilong kinuksa ki ba penpau ya ke jingkut jumut pas khem jong nak benta ke jingmentoi jong kari Atal Bihari Vajpayee ulano senyang hakaban penlong ya kari India ke besok besan para ke jok kapor kari ke baklan por Kejiyakan at Hamanipur ke Jurbha namar kejiyaki jong ki pat ba persya ya ke Citizenship Amendment Bill arajar khandriu La penjari ya ke curfew haki atli ke district jong ke Imphal West bat Imphal East kenang banyada na ke jing penjat penjulori ke mar ki mata pat ba bat ke jing sal jong ki pat ba hi District Magistrate ke Imphal East ula penmi ke hukum ki bamana ya ke brio ba kimde ban mi shabar na ki yeng jong ki nadu min shitang sinya min sismi tat hadu banda penmi hukum da kum wepan kat bah Imphal West ban lamana ya kibriu ban amni shabar nadu laibaji nin min step lakhamru ya ke jintrekam jong ki internet nadu nin kasni hadu ka khandru tarik menta upna kum kala jingyada na ke jingpen prem ya ki kubor lamle lingba ka social media kani kedek All India Radio Shillong ke bawan lam shapi ya ka kubor
Kajing token yaw police commissioner jong ka Kolkata Rajiv Kumar halor ka mukadduma bayade bat ki kam thok pisa saradha chit fund scam kan dang yai beteng haka office jong ka CBI Shillong haka si ka basan menta ka si la toket yaw Kumar namar kajing kano don kiti jong u haka ban penja I kisabut haka por budang long unoy alam jong ka special investigating team ka batoken halor ka tay ka mukadduma ka dorbar mangtengka jong kayeng dorbar thawan ke Meghalaya kan sedang nadu ka pratarik ubnai leber ki khubor ki tho baga sarkar ka laban wanra ya ka mangtengka bapura ha ka ni ka dorbar ha ka jaka ka vote on account ha ka jing tho balapenmi o commissioner and secretary kayeng dorbar thawan jong ke Meghalaya u Andrew Simons u lapentem bashan ka business advisory committee jong kayeng dorbar thawan kan sa shong perkhat kambiang ban penbet ya kisri shong dorbar Ulat ka Arunachal Pradesh u Brigadier retired Bidi Mishra hnen kasni ula kantu ya kasokar preng bakan bo ikijaka ajing hikai na kabanta ki jingruai jingshat bat katam kapun haman na ki district jong ke jilla Ulat upale kandu yu Menteri Sokar Preng bapet ikatnat culture u Mahesh Sharma ha New Delhi ule tho yu bakajingdan jong kijaka ajing hikai ya ki jingruai jingshat bat katam kapun kan yarap ya ki samla kirangba bat kapateng bandangwan bakinyo ji hikai sepang kiriti dostur tenrai lejong Nalor kata kan kentiru ya kasap jong kinorwai nongtem bat nongsha bat kan kersyan yaki bakinla banyo ya kalat kamai jakpo ka Meghalaya Power Distribution Corporation Limited ka pentim bakandon ka jinpinlip ya ka boarding electric haka khatsau tarik menta ubnai ka tala shai ka sing nadu ka po prabaje minstep hadu san baje janit na ka banta ka jinpintai kam ya ka PSDF scheme da ka office executive engineer SP ka MEPDCL umyam kijaka ki banchakta haka ni ka jinpinlip ding Shillong ki bahap apo ka jinsam boarding naka Laiphaulai KV Happy Valley Line kata kijaka Shillong ka PGCIL NERPC Assam Rifles Happy Valley MES Happy Valley kato ka ni ki benta jong ka Madan Ruting Maushubun bat kato ka ni ki benta ka Lightcore batru kito kijaka kibayo ya ka board sam ding electric naka Laiphaulai / Cutway KV Lapalang substation kata ka ITI Renja police station Renja Pokse kato ka ni ki benta jong ka Umpling kato ka ni ki benta jong ka Nora ka Lau Usim Saulat Damtring Maublay apa nong thmai kato ka ni ki benta ka Madan Ruting kato ka ni ki benta ka Lightcore ka Maushubun Supercare Hospital PGCIL bat NERPC Ka Senior National Badminton Championship kala sedang nin kasngi ha Guwahati kinoyle ka bapa jong kari kenthop ya kasaina Newal PV Sindhu Samir Verma bat P Kashyap nalor ki weipan kenwan banishim benta hakani karun sanya ka bahe ki prangot kinoyle ka ki badan hakikadan bahapo kasanpo haka BWF kin sedang bet ya kjile ka jong ki nado ka pre quarter finals kaban sedang haka khatsal tarik mentau benai Ukuns jong ka Saudi Arabia Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud unwan jo ya ka India haka sen ka banin kong haka khat khandai bat arphau tarik menta ubna bat an sunran lang ya da ka kan hun nong mi khmat bakan thup ya ki mintri ki he officer bat ki nong seng kam la jong ba pau khmat jong ka Saudi Arabia ban pen ko ya ka khubor sa sen ki mat ba kongsan lada pensha ya ka citizenship amendment bill Araja Khandre Ong Menteri Korbari Urajnath Singh Rai Pandram bat penshitam ke yin bishar ba kri do chankari yau acting director ke CBI Nageswara Rao bat ke jing toket ke CBI yau head police commissioner ke Kolkata ha ka be de bat ke kam thop pisa saradha chit fund scam kalapoi hadu sansni mentakasni Kato kini kubor kalakut kebalawan Japi nak All India Radio Shillong hakapo prabaje ini sok bakal station nak bentak kubor kini kedai All India Radio Shillong